Empeleni thina sisemhlabeni, sihamba emhlabeni sigciniwe emazulwini, sigciniwe sinjalo endleleni. Endleleni baningi bazohlupha basithikameze, ngoba thina singabecebo, icebo likaJehova. Ngakho-ke mtasekhaya xola udlulele phambili. Inkosi uJesu mhlazane lenge esiphambanweni, wathi Baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Usudlulele phambili uqhubeke nokuphila leli vangeli, ulikhulume ulishumayele leli vangeli elisindisayo. Imphefumulo embusweni kaKristu noNkulunkulu yande, ze ungakhohlwa ukubatshela abaphendukayo. Kubiza ukuthi uzibone ububi bakho, ubone ukubaluleka kweNkosi uJesu empilweni yakho njengesinye sezelelesi ngomzuzu wokugcina. Sakubona ukubaluleka kweNkosi uJesu empilweni yaso. INkosi uJesu yathi kuso, ngiqinisile ngithi kuwe, namuhla uza kuba nami eParadise. Ekuphileni ivangeli kunjalo, ze ungakhohlwa ekhaya. Ungabi umSamariya olungileyo kwezinye izindawo, ekhaya bengenalutho. Khumbula, bakukhulisile kusuka ebuncaneni bakho, nezwi liyangifakazela. Mame, bheka indodana, ndodana bheka unyoko. INkosi uJesu mhlazane lenge esiphambanweni, wakhuluma amazwi esikhombisa indlela singabantwana bakaNkulunkulu. Ngithi INkosi uJesu mhlazane lenge esiphambanweni, wakhuluma amazwi esikhombisa indlela singabantwana bakaNkulunkulu. Khumbula-ke, emva kokuba uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke, wathi ngomile, mfowethu nawe dadewethu, emva kwezinhlupho ezingaka uJesu azithwala, ze mina nawe sisindiswe. Besingeke yini somele elakhe ilizwi, silambele yena yedwa, okwasezweni kusale ngemva? INkosi uJesu mhlazane lenge esiphambanweni, wakhuluma amazwi esikhombisa indlela singabantwana bakaNkulunkulu. Eli lama sabakthani, ngoba umsebenzi owenzeka esiphambanweni mina ngiyawubonga. Ezethu izimpilo uJesu wazithatha wazimbatha, ukona kwethu nokungcola kwethu yena wakwamukela, ze mina nawe sisindiswe. Ngakho-ke masingawukhohlwa lowo msebenzi, ukuhamba kwethu nokukhuluma kwethu, impilo yethu yonke iveze imbewu uNkulunkulu ayitshalile kithi. Uma senze njalo kuyobe kufeziwe. INkosi uJesu mhlazane lenge esiphambanweni, wakhuluma amazwi esikhombisa indlela singabantwana bakaNkulunkulu. Ekugcineni uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Ngoba nathi kubalulekile ukufeza umsebenzi uNkulunkulu awubeke kithi. INkosi uJesu mhlazane lenge esiphambanweni, wakhuluma amazwi esikhombisa indlela singabantwana bakaNkulunkulu. INkosi uJesu mhlazane lenge esiphambanweni, wakhuluma amazwi esikhombisa indlela singabantwana bakaNkulunkulu. Awandele Thuli.